Dito na lang. Okay, Miss Tess, ready na? Asa na? Ayan, asan yung may hawak? Get set! Go! Go! Okay, one step backward. One step backward. Pantay-pantay. Uy, yan mo, baka yung bias mo! Okay, ready? Get set! Go! Oh, hindi ka pa nasa business. Wala na. Goodbye, out. Dalawa rin. Okay. Oh, one step backward. Okay, ready? Set? Go! Ang galing ni Maris. Suwabe. Okay, one step backward. James, kayo na dito magkabilan sa Ivan doon. Kawawa naman. Yan. Get set? Go! Okay, one step backward. One step backward. Ready? Get set? Go! Ang galing! Okay, one step backward. One step. Grabe, layo na. Get set? Go! Nasaan lahat? Wow! Okay, one step backward. Usok ka dito, Jay. Yan. Ready? Get set! Go! Sino na nasalupa ni Maris? Okay, one step backward. Ready? Get set! Go! We have a winner! Congratulations, Yellow! Winner. Congrats. Prizes po nila. Itlog. Unlimited supply ng itlog. Sa pang round. Another 2. Nakalini mga itlog. Etong train po kami Dito. Okay, ready? Get set. Go! One step backward. Ready, Patrick, ikakis ang konti. Ready, get set, go! One step backward. Ready, get set, go! Wala na pa kayo ng mga kanina. Next, one step. Ready, set, go! Flabby. Another step. Ready, get set. Go! Sorry, blue team. Oh, Josh, gusto ko yung pag-ibig sa akin. Okay, one step backward. Ready, get set, go! Ay, mga strategy. Okay, one step. Get set, go! Okay, one step. Get set, go! Ready, for me. One step, ready, get set, go! One step. Get set, go! One step. Ready, get set, go! Last 2 pairs, ready, 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 get set, go! One step. Okay, gagawin natin ganito. Let's have a twist. Gagawa tayo ng X. Arian, doon ka, and then North. Yan. Pagsasalubungin niyo yung itlog, okay? Pero dapat, sasalo pa rin. Ready? Get set! Go! One step! Hindi na tutalo sa taas. Get set! Go! We have a winner! Violet! Okay, our next game is called Ready, Shift, Go. Okay? As a group, you think of an animal sound and then you are going to use this as your blindfold. Ready? Shift! Go!
Ready? Shift. Go! Yung purple, ano nangyari sa inyo? Okay, congratulations, blue, yellow, green, and then blue team and orange. Okay, very good blue team.
Turo ka ako na magdesisyonan. Mapagod ko. Sino? Si Sir Roy Tao. O yung witness, sino po? Blue team daw! Ayun sila, nakita nila. Blue team, congratulations Blue team! Ready, set, go. Ready na lahat? Pwede ba puntig lima na lang? Ready, set, go! 10 times, ha? Nalilito na po sa kulay. Blue ba yun o red? Ayan po. Sige, kaya yan! Konting suka pa. Konti na lang. Isusuka na nila. Kinain nila ng almusal. Go, Rain! Forehead down! Forehead down! Okay! Pero kuma... Okay! Galing niya sa to! Galing niya! Sige, kaya yan! Okay, Josh! Konti naman, Josh! Servan! Go! Go, Servan! Sige! Well, nalo na raw! Luto! Luto! Joke lang! Out of you guys! Luto! Okay! Kung sino man ang high blood, may amlot namin tayo nakahanda. Eto ba? Ang po amlot ni Tim. Ma'am, Hindi na katayo nga. pag ano niya, ingitay kayo sa dako. Gumapang-gapang kayo dyan, nakita ko ma'am. Tinulog na relax tayo! Eto si Maris, pulang-pula na, tingnan natin.